President Museveni yahendera okushera Karuro mu kyanga kya Bunyoro kandi yahendera mu district ya Kakumiro. Abahaji be yababugana cyayi cya Kakera omtown council ya Kakumiro. PDM katuli kwa 86% abantu abasoma mitwala 32 amaka gamaze okufuna esente za PDM kati kino kiraga tuyina obusobozi tuyina nessanyo ku protecting the gains ko ebintu government byetukoledde. Robin Nabanja or Prime Minister wa Uganda kandi member wa parliament abwentebe y'abakaza bwa district ya Kakumiro yagera mu President Museveni akareta ntunguka kandi obwata abantu bonani batura kurungi. Akati muzeeyi atukoledde ebintu atusomeseza atuwabudde tukulembedde naye okulembera n'omukulu kikulu nnyo. Nze ndi Prime Minister wa Uganda tewali district ya Uganda gyestuuseemu okujjako nnya district nnya zesinatuuka mu Uganda yonna. Kitegeeza ki nti obukulembeze twabuteeka mu bantu na wano obukulembeze enguudo zikyakwatiridde. Nabanja najanga besimbira rubajo kuhakanisa government omuri Kakumiro bingi bakarekura barekera NRM kubebembera ngukana na station ya Mayanja rizo yayigita kibina kya NRM. Ano Bobi Wine bwe yajja enyonyi yali eguddawo n'abeera n'abantu nga bayimiriddeawo naye be yali nabo bonna bavuddeyo. Waliwo ne kansala bwe yali yawandiika naye musajja wattu agenda kulayira mu maaso ga muzeeyi. Kati ekitegeeza tusimbudde wano bajja funa zero mujja ziwulira tetwagala kumanya. Abakakumiro bahereza President Museveni nti 10 baruku mukuru cyo kushera Karuro mu Bunyoro no kumwendeza urugendo rurungi arukuzo mu Buganda. President Museveni okugamba n'abahaji be yajangwija kubanjurira government erikuza koro mu nkirere kwijana n'ebyo byekozire. Kyoketa mu ruzungu economic infrastructure emisingi y'ibyentahya urubajoro ari engudo amasanyarazi esimu amaizi internet nambicweka ebimu egari y'omwika hatinywe aba Bunyoro numurore engudo ezitukozire mu Bunyoro numurore bya masanyarazi numurore bya maizi inyenywena mwine simu mbene ndora habya amaizi mwine percent 92 nuko ndozere fayiro ngerekera hara bwenjura. Ebyo kwerinda President Museveni nabyo yabigambaho. Museveni yagamba byabase koro mu Kakumiro harimo kore nguto nungi amashanyarazi amizi kandi obuceka cyenda nabira arigana ebyaro byatungira amizi marungi. Murore engudo ezitukozire mu Bunyoro numurore bya masanyarazi numurore bya maizi inyenywena mwine simu mbene ndora habya amaizi mwine percent 92 nuko ndozere fayiro ngerekera hara bwenjura bitu ndozire ebyaro bingi bina maizi. Omunkirere kwija Museveni yaraganise kombe ko ruguto kurga kazo kuraba hapu yo mpaka karuguza kano rwa kisita kuraba masonde mpaka ntwetwe rwegite Kiboga. Urukuruga kazo Burunga Kabogore Mpara muri Kegegwa hapu yo okureta Karuguza orontuja kurukora kana urugudo
mura wange nabanjira wagambireho orukugenda Kisiita Nkoko Masode Ntwetwe Masode Kiboga orunaruno rubuto rwange oru ndona arabiremu ezo zona nkaziraba mu kasumi ko bulemu kentaro. Ndi Anita Tukunda.